Khotkuti Police Station ang Kanglahorijan Kararong Piarong along Akimi Police Petrol Post Kangpu. Karbi khe phan ki putot anong nam harokhat along roton coach KSF phan kachong duknang. Zonal Karbi Youth Festival arong aje kelang dun arada phan KPLT atum katumpra arenga huke paso. Kardom Nili Karbi abirta thanbang sami velabon trophy nonar joik tham bertang ton pen chitiri phai hini arni Mahatma Gandhi mahang ke thek arni pen pachaton dunsi ada por phai cap apor malom pen khotkhoti police station ke parlo ang Kanglahorijan Kararong Piarong along Akimi Police Petrol Post Kangpupon. Labang so mailong alui sarpo manpen kachitong dun MLA Dr. Numol Mumin Karbing long SP JV Siva Prasad IPS ASRF OC Dharani Borwa APS Suren Muchahari APS Additional SP Karbiang long EM MD Pukon Putsrat Singh IPS SDPO Bogojan OC Khatkoti Deepak Bora Loknath Gogoi OC Bogojan Pencheng Loket Hegedingatum Chetong Dun Pen Mayardi Pidun Petrol Post Akimi Kangpu Ponamayalong Alui Sarpo Man Pen Kachetong Dun MLA Dr. Mumin Pen Lam Theke Jai Ponke Bangso Petrol Post Akimi Kido Pen Karbiang Long Lapen Nagaland Adoya Hoyalong Monsam Dopo Lapen Kanghu Kang Hita Kang Pon Unpo Lasi Rada Tumta Kachito do nangji akinang sotpu rada tumapan lam thejai pon. Those who are in English medium they may not know. Those who have studied in Assamese medium they will know that Saul Puria. Our wife husband to cook khai Saul. This is man Saul lekbar ke khana khai. Nagaland pen nang ke kada tumapan dim pekpon piputa RD doklong pen lamjai pon. BJP golf kewang pen ke pinangan ake hinua kam ke klem aphai ing ar lo bogajan LE siang kangalo police atum ke klem kedam kachipaduk penajok durga puja hot setame monsam pense arni padam no pupen chenglok pinangan chethan chimum padopon pen police petrol post kimi kang pupon amai mesen pen pachun pon. Harokhat Biluguria Rongari Somati Harokhat College along BA 5th semester Kacharli Bomroton coach Pariso Karbia Khayapan lang plot ben social media Facebook along Jumejuno alam ke tojok pre hini arni Harokhat KSC angno chongduk nang koklo pusi birta longdon. Harokhat rong supi Biluguri arong Arisomati Harokhat College along BA 5th sem angdeng Kacharli Bom Roton coach pu inut Ariso Karbia Khayapan junoda kalam social media Facebook along kitong habajok baduke adi chekor nang koklo alang li Karbia Khayapan kapin rem lapen lampara lam kitogajok pre hiniarni Harogat kesia thengno dia johan nang koklo la sorisu monon pi muangno Karbia Khayapan lampara lam tokhap thelu puta lampi chichak puta kesi pen phirangkya phan than pachini Zonal Karbi Resunemso arong jekelang donarada pan pre hini adap KPLT atum katumpra laben areng hu ke paso pasi kadri salong birtanang le. Bukulia Zonal Karbi Resunemso aterang pendeng kimo klamalong kapado arong aje kapajuda hut KPLT atum rong kelang arada pan katumpra laben areng hu ke paso pasi birtalong don. Birta kelong atengke Daniel Terang long chotok pi laben Arya sang hu KPLT atum pre hini adap jutang arong aje kelang arada pan thang bak be panusi areng hu paso pupu angbong kachitum pras roya jok KPLT atumta rat ari dengpen areng sonanglo non malom sopor phandhina farman betamo inton panik sina House of Milin discount on all collection 70% discount on items like ornaments, earrings, garments, dress, shoes, bags, baby blanket, etc. No discount on new collection. It remains as usual. House of Milin
Main Market, near Day Engineering, Difu, Karbi, Assam. SMV Motors. All types of hero bikes and scooty as well as self-service, accessories and spare parts are available here. For any purpose, you can contact Kunal Kumar Gupta 9678498550, Manadas 9085973443, Ranjit Singh 9613731109, and also HDFC Finance available here. For finance, contact 9613731109. SMV Motors, Rongkhalan, opposite of DIG Bungalow, Karbi Anglong Difu, Mancha Road 782460. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bitch kim je phansi ji tham bom lo. Nang ki pray to duk lo. Nilita hem gimi kim bom lo. Sita lahe alamen asapta nili matha the. Athema nili hemalo extra ki pidundo. Athe nili hem ki kimalonge tata discount SD bar pensi kim ponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Pon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotorska@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank, banker to hills people of Assam. Financer, Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan, low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Auraleda facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয় হোটেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanj Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit adu thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji
Dihna mo phiputhot birtalong wangthulo. West Karbi Anglong District wathat langsa habar ser dihun aklamalong. Alir alon pen katalon pon habar Karbi risonim so arang je ingko rapho angdeng mate. Roptalin katalon amai chitini phai ingko ratrok si pen pangcheng ponsi. Pre ni phai hini arnian alir alon pen mesen pen pajut ponlo. Karbi ajuteng jubat pangteng nang lapen kapareng vergia phanpura Karbi Cultural Society atum kamatha penajok aningkan wangta chiti kaliti priachiklu habar rongaji katalon dun verpen pining ruptalin sitami talon pon longlo. The final day of the Silver Jubilee edition of the Karbi Youth Festival, which had been held here since 1992, and on this concluding day we are taking out a cultural procession to showcase our rich culture with all our refinements in our culture, symbolized in our dress, in our customs and in our instruments and our social institutions, for which even our traditional head of the Chinthong Kingdom. Havar rongaji ahut ason son kachapati ason sitami padupon rintilo. Lapen lason ahut bathali ke ap hambi patu bang pi soktok chingdi langthe kanghor kingdong dang kekat bong oyalun usuk ke padokalun ritnong chingdi chongching nang hacha kekan nimso kerung heihui chipati rinti kepajut siarni KCS voithalangso aru maipu Dhon Singh Terang baithalangso MLA Dr. Mansing Rongpi atumpen Jalin Ponsi Doan KCS unit atumpen vothalangso serdiuna klamalong pen pangcheng ponsi vothalangso hithi angkangarlo an armu chejeng asai padoponno lapen KCS pangtang nangma KCS pareng bernangma pu asik pen vothalangso hawar par ompon pluplon bangso rongaja long katokawi Trainer cap an KCS aterang atum nang chitong dun lapen aterang tinatum sitami aronga je mati ruptalin karchu katalon ponalo ason son kepatu chipati dun rentilo an parda kejutsia mai mati open session ahut Dhon Singh Terang mai pu KCS voithalang so roahin pen mai kacharia long voithalang so KCS unit asar pimar atumpen mai kang pu ponalun lun ponlo mai long Dhoniram Ingleng kejai pon ke Karbi jutang jubat ki choklem lapen ke thenai ke ser hong thom henlo আজি আমি হেকৰ দিন হৈছে আৰু প্ৰতি বছৰৰ দৰে এবছৰ আমাৰ ইয়াত কাৰ্বি কালচাৰ সোসাইটি ভঠালাং সজুন তো ইয়াত 25 বছৰ হোৱাৰ ৰূপালী জয়ন্তী উদযাপন হৈছে halapu mayalong manpeng pen baithalangso MLA Dr. Mansing Rongpi BJP WA KDC maipo arun terang Chinthong lendok Karbi Recho Habibinpo Dwaramla MEC Prabhat Chandrotaro lapen ongdong aradatum chitong dunpen RD pidun pusi katnyu sa perangki Jesoni hipen birtanang pali Bukolia ghat rong supi angkang akele jua ke patu araki hormu ke cho ke mong lapen ending ke patu ang angkili rajok pre hini arni armu ka chejeng pen ke kham khya sai dengpon Srimanta Sankardeva Sanghar Bakalia Ghat Anchalik Sisu A Matri Kalyan Samiti Lapen Karbing Long Soarlua Songatum Chepeng Pen Pre Hini Arni Bakalia Ghat Rong Supi Pen Bakalia Thana an Armu Chejeng Asai Bipon Smart Port আমি ডিসি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছো যদি এই কাৰ্যকৰী আমি সফল নহওঁ তেতিয়া হলে অবৈধভাৱে যি সকলে ইয়াত এই বেহা চলাই আছে আমিও মহিলাসকলে তাৰ পদক্ষেপ আৰু আইনৰ আমাক আশ্ৰয় নালাগে আৰু আমাক পাৰমিশন নালাগে আমি মহিলাসকলে নিজেই নিজৰ পাৰমিশন লৈ এই পদক্ষেপ খুলি ল'ম আৰু বকলিয়া ঘাটৰ পৰা আমি এইবোৰ উৎখাত কৰিম Soarlo aham phangatum Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal pen Karbi Anglong Deputy Commissioner aphan Kapanong pen Bokolia Thana Osia reading epak pinporalo Bajirpon pinporalo long Prabjin pen Bokolia Ghatalong Joa Araki kecho lapen ending ke batua tumaphan Nepsi Kangsai Pathenat Nangji Pusi Soarlo aham phangatum pen kehang Padopanthu Pinia birta manggila pansikang ton poniklo langi bom takat news channel dome thakmi kurwang tu